Khensa ku va mpfule channel ya Matimba Emmanuel YouTube channel. Kombela mi subscribe ku channel yi kota ku kula ku fana na ti-channel letin'wana. Na ha ri kona. Sweswiwani na ku yisa message lowuwani ka vo mhani or vo sesi. Ku mi tsundzuxa xitsundzuxo hi lexi tanihileswi channel ku nga channel ya switsundzuxo swa vutomi. Vo sesi chukele ri na nghozi ngopfu ende chukele masiku lama vavanuna vo tala vo buti vo tala lava va nga ya le a Red Room Red House or ka tin'anga va ya lava yini rifumo ra ngati. Loko ni vulavula hi chukele mi ta ni twisisa ku ni vulavula hi yini laha ni vulavula na vatswatsi. Chukele vanhu lava mi kuma ku wun'wani swilo swa yena tanihileswi ni vulaka ku na loko mo jinga mi ya kwalomu tithavhenini munhu a fika a ku ta heta cina hala sayitini a rhumi leyikulu mi kuma ku a ku cini yena ku na xilo xo karhi lexi a fambaka na xona xi fika xi hundzuka ivi n'wina mi vonaka mi vona yena kasi xilo lexiya xi nga ku rimeni. Vanhu lava mi kuma ku va swi kota ku va mi nyika chukele. Loko va mi nyika chukele leriya loko chukele leriya ri fika ri nghena xilepulanini ivi xilepulani lexiya mi kuma ku ku na chukele ro tala ivi xi fika xi thotha ivi mi xi humesa ivi munhu a ku hayi i nga vileli xilepulani lexiwani ta fika ni xi hlantswa kaya a nga lavi ku xi hlantswa kwalano ku a ni ta fika ni xi hlantswa kaya. Kasi yena wa swi tiva ku loko a fika kaya i ta fika a nyika swilo leswiya swa yena swi hlantswa xilepulani lexiya ivi swi kota ku va na matimba. Ivi loko ni kongomisa ka vanhu va xinuna na hina vanhu va xinuna masiku lama a ni lava ngopfu mali i twa munhu a ku hayi ni ti kumele xikogwana xin'wana ni ti kumele sesi yin'wana ni ti kumele mhani yin'wana a nga disi nghenelo wa kota ku loko a horile a ni zama hi vo ma 6,000 kumbe i na business leri a nga na rona loko n'hweti yi hela wa kota ku nyika vo ma 8,000 kumbe i ni xaveli na movha. Swi ta hi ku munhu yaloye i ku disa ku yini or ku nyikisa ku yini mali. Swilo leswiya swa ku ti-sugar mama ti-Ben 10 be careful vavanuna va ka hina vo buti va ka hina be careful. Vanhu lava va kha va swi tiva ku okay loko ni rhandzana na vana lavatsongo va ta ni supply hi chukele i ta make sure ku ri n'wana luya i n'wi xavela swilo leswi mi kuma ku swi ta make sure ku le purasini ka tirheka chukele loko a rima mimova leyi kota ku endla chukele ro tala. Hi leswi mi kuma ku va swi endla masiku lawa vo sesi lava se hi kuma ku va swi endla munhu a ku byela ku a hi halaya ya rima le nsin'wini ya mina loko i rima le nsin'wini ya mina ta ku hakela ivi loko mi languta ntsengo lowu n'wi hakelaka wona mi kuma ku nsimu leyi a fanele loko a yi rima kuma ku u nyika 1,000 ku va heti ndzima liya hinkwayo yena a fika ku nyika vo ma 20,000 ivi wena yi tsaka ku hayi mhani liya sesi liya loko ni rima nsimu liya yona leyi ta hakela a hi ngami. Kasi wa swi tiva ku loko a fika laha ka wena i tlhela ku byela ku loko mi heta ku rima mi nga hlakuli kumbe mi nga basisi loko mi heta ku rima ni ta sala ni susetela swilo leswi nga ta swi saleleni laha because ni vona ku dyambu ra ha ri kona. Kasi yena wa swi tiva ku loko a ku byela ku hayi i nga basisi nsimu yaleyo kumbe hayi i nga suseteli swilo swi nga salasala kwala ni ta sala ni swi hlengeleta ndhawu ni swi veka esayitini ni swi hisa. Kasi yena wa swi tiva ku loko i fambile i ta sala teka swilo leswiya a ya nyika swilo leswiya swa yena swi kota ku kuma matimba swi kota ku n'wi jeletela mali ma twisisa. Chukele leriya i kuma ku loko se ri ri pulastikini laha ni vulavula na vatswatsi loko ri ri pulastikini chukele leriya ivi ri sala laha a va ya tlhela ku byela kahle ku hayi ni kombela ku i ri boha kahle chukele rero ku ri nga sali ri halaka ri nga ta tlhatetela laha hansi la ivi ku tala masokoti or u kuma ku ri na mimepe ku va ku thyakini laha hansi laha ma twisisa. Kasi wa swi tiva ku yini i ta teka chukele leri ra yena a sala a fida swilo leswiya swa yena kumbe a teka a ya yisa kwale va nge right through wena make sure ku u kuma chukele
chukele leriwani ri tisa hala ka hina ku hi ta kota ku nyika swilo leswi swa hina swi va na matimba. Mi va careful vo sweswi loko mi fika kule mi fika kona, mi va careful na n'wina. Loko ni mi byela n'wini munhu i ta ku byela ku yini xilepulani xexo i nga xi hlantswi, ta sala ni endla ni xi hlantswa or ni ta xi hlantswa mahlweni le ni ya kona. Lama ni twisisa ku ni vula yini. Na Fayiduku loko u heta ku tirha a ni we sulasulaka swibye i ta ku byela ku ni na Fayiduku ni yi veke laha, loko u heta ku sulasula mi fanele pfula malamo na tipleti teto i kombela ni teke ni vekela yona kahle esayitini, ni nga yi mix na nga yi cheli kwala ndzeni ka mati kwala sikini or kwala xikotleleni i hlantswela kona swibye. Fayiduku mi ta ni twisisa ku ni vula yini vatswatsi. Fayiduku va ta ku byela straight hayi yi veki laha i nga yi cheli laha xikotleni, i ta teka Fayiduku leyi a teka a yi nyika swilo leswaku kumbe a yi yisa kwele ka vanhu lava va sala va generate mali. Na yona plastic leyi ya chukele na yona yi ta yi boha kahle, loko a yi boha kahle yi va kahle yi va yi teka va yisa ka vanhu lava va kota ku va n'wi generate mali. So va sweswi lava mi kuma ku munhu loyi a nga tirhi a nga na nchumu swilo swa yena swi n'wi fambela kahle, i ta make sure ku right through every weekend or swi n'wi byela ku hi n'hweti ni lava chukele, i ta make sure ku n'hweti na n'hweti ni fanele a make sure target vafana vo karhi or vuboti vo karhi lavo rhandza ngopfu swilo, a make sure ku a ku feed-a i va kahle, a nyika swikomu na hinkwaswo ku tshetsa nsimu liya yi basa yi va swikulu. Loko yi ri swikulu i va ku nyika mbewu na mavele, ivi loko swi swi kurile i va ku byela ku hayi a hi tshoveli swin'we i swi veka laha i nga fambi na swona, a ni yi swa mina swi veki laha i nga fambi na swona swilo sweswo swi veki laha. Vatswari ma ni twisisa va ta ku byela ku hayi chukele leriwani ni ta risa ni hi ta ya chela a xiyindlwanini, i va ku hayi nga swi yisi na le xiyindlwanini swi veki laha mina ni ta sala ni swi yisa wena wo famba. Kumbe loko ku ri kwale ka ti-guest house a ku hayi wo swi tshika kwalawani, loko a swi tshika lahawani ivi a ku a vulavula na va le reception xa ku hayi room ya mina mi nga yi clean leyi ni nga ta buka ka yona, loko buti loyi a famba ta vuya ni ta clean. Va endla tano ni va la ti-customer loko se yi fambile va tela chukele leriya a ri chela kwihi exibedhlele a famba a nyika swilo swa yena swi n'wi generate-ela mali. Vo buti hi nga tsutsumisani ngopfu na timali, loko byi kuma n'wansati a nga tirhi mara u kuma ku a ri rich a ri na everything a make sure ku n'hweti na n'hweti chukele or vhiki na vhiki a tshama ka ku chukele. Loko hi heta ku rima nsimu i va ku nyika mali yo karhi, heta ku rima nsimu a ku nyika mali yo karhi. Ku na swilo swo karhi leswi a swi fit-aka hi chukele ra wena. Na khensa ku va mi languta chanele Dango.